Ali Srbi ne treba da brinu mnogo zbog toga što su izmišljen narod, to je lažna nacija. U vreme podizanja nacionalne svesti mnoge su države to imale, pa i Francuzi su tako izmišljen narod. Kad je Louis, ne znam tačno koji, rekao svi smo mi Francuzi, da su nastali i Francuzi od raznih naroda koji su živjeli na tom području. A o čemu treba da brinu? Srbi treba da brinu da nađu istinu i da se ostave lažne nacije i lažne istorije. Jer ta država koju srpski naučnici zovu Srbija u srednjem veku nije se nikad zvala Srbija, već Rascija. A i poreklo Nemanjića treba dobro izučiti, jer ako je Zavida sa sinom Nemanjom došao u tu Rasciju iz Duklje ili Zete, dakle današnje Crne Gore, onda je on, kao i svi Crnogorci, poreklom Albanac, a žena Nemanjina je Bugarka. Pa sad kako su oni stvarali Srbe, to mi nije jasno. Vladare. Jasno, govorili smo o jednom relativno poremećenom svešteniku, samo prozvanom prosvetitelju, šta sve nije bio spisatelj u Vojvodini. Taj Đorđe Branković je bio u Temišvaru, mislim, tamo mu je brat njegov bio. Dobro, čekaj, znači razgraničimo da govorimo o drugom Đorđu Brankoviću, ne o Đurađu Brankoviću, nego o Đorđu. Đurađ Branković je despot. Mada taj despot nije mogao nikako biti Branković, jer u to vreme nisu postojala porodična imena, to jest prezimena, pa ako je on bio sin Vuka Brankovića, on nije mogao biti Đurađ Branković, nego Đurađ Vuković. Tako je i ovaj Branković iz Banata, rumunskog, koji je izmislio Srbe i srpsku istoriju, također nije mogao biti Branković, iako se predstavlja kao potomak despota Đurđa Brankovića. Šta je on išao u Beč, jel? Ne, nego su, pošto se on proglasio za srpskog despota, samo proglasio, da, onda su ga u Austriji shvatili kao opasnost od neke političke zaraze, pa su ga stavili u kućni pritvor u nekom selu u Austriji. I tamo je on napisao neke hronike, kako ih je nazvao, i sam Bog zna, kažu, kako je to neko uspeo da iščita, jer je tu verovatno bio pomešano bugarskog, rumunskog i nemačkog jezika. Ali je izgleda Jovan Rajić, arhimandrid u manastiru Koviljskom, izgleda uspeo nekako da to dešifruje, pa je on i napisao tu lažnu srpsku istoriju o srednjevekovnoj Srbiji. A oni Srbi kojima nije jasno ko je bio Đorđe Branković, neka pročitaju knjigu Vladislava Petkovića Sudbina i komentari, koja je nagrađena Ninovom nagradom 1994. godine. Tamo će saznati ko je bio Đorđe Branković, a kad saznate ko je on bio, onda ponovo ili prvi put pročitajte Hazarski rečnik, pa će vam mnoge stvari oko nastanku srpske nacije biti jasnije. Jedne narode prevodi u druge, ne? Kada je stvarana ta ideja nacije? Početkom 18. veka. Dakle, 1700 i neke godine. I kada su konačno Srbi stvorili svoju državu? Srbi su prvi put dobili svoju državu na Berlinskom kongresu 1878. godine. Na meni potpuno nejasan način, a na insistiranje Francuske i Engleske, pretpostavljam da je to bio sukob između Rusije s jedne strane,
koja je podržavala i favorizovala bugarsku državu na Balkanu, i s druge strane Engleske i Francuske, koji su preko stvaranja srpske države hteli da oni imaju veći utjecaj na Balkanu i da spreče prodor ruske politike na Balkanu. Ali Francuzi i Englezi tada valjda nisu ni sanjali kakvu su ljutu guju iznedrili na Balkanu, jer je ta srpska država od početka do kraja 20. veka izazivala najkrvavije sukobe ratne na Balkanu, uvek i samo sa jednim ciljem: širenje države i posrbljivanje, odnosno pretvaranje u Srbe stanovnike pokorenih područja. Na Berlinskom kongresu je učinjena stravična nepravda bugarskoj državi i bugarskom narodu, jer su im uzete vekovne njihove teritorije, istorijski gledano. Znači nije samo Kosovo izgubljeno, jel? I stotine hiljada Bugara je asimilirano u novostvorenu srpsku naciju. I otuda u stvari možemo da nađemo neki koren, sad da bi se neko zanimao za DNK i da tražimo poreklo, verovatno bi... Pa mogu Srbi, svaki Srbin koji čije se prezime završava na ić, mogu da to ić odbace, pa će im ostati bugarsko prezime. Tako će Milovanović, vidite da je Milovanov, Veličković da je Veličkov, Milošević, Milošev. da, Milošev i tak dalje. A i knez Lazar je bio Bugarin, sin bugarskog velikaša Hrebeljana. Knez Lazar je, kao i njegov otac, bio vazal mađarskog kralja, jer se Mađarska kraljevina, suverenitet Mađarske kraljevine je bio skoro na celom Balkanu i skoro cela sadašnja Srbija do Kosova. A onda je mađarski kralj njega postavio za vođu vojske s kojom je hteo da zaustavi prodor Turaka. U tome nije uspelo, jer su Turci bili u to vreme najorganizovanija država sa najboljom vojskom. I šta su nam doneli drugo, uopšte ti Turci, sem zemljišnih knjiga, prezimena? Turci su nam doneli najlepše građevine, kojih i danas imamo. Neki su Srbi sredili u vreme raspada Jugoslavije, kao Ferhadiju u Banja Luci, koji su do temelja srušili, ali su neke još... A Hrvati su opet srušili Mostarski most, da i oni pokažu da ne zaostaju mnogo u ludiranju za Srbima. A najbolji je vic kad dva Srbina pričaju o sudbini svog naroda i zašto su tako zaostali, pa se žali jedan na 500 godina robovanja pred Turcima, a drugi mi odgovara: a šta misliš kakve tek Turci bilo sve te godine s nama ovakvima ludim kakvi